Maybe you should leave this girl alone, but you won't, but you don't. Now delete my number from your phone, but you won't. You gotta go, line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my all, I couldn't make believe. I don't feel how you feel, I'm just telling it like it is. I don't need you to say those words no more, I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. السلام عليكم أصحابتي الغاليات بدينا نصرهم يا لمادي سبب تيجي وطن بروتين تادي أدك يقول رسالة اللي ده يسال محل على استعمال كرتون هبين كوا استعمال كرتون ما أنت وكلا استعمال كرتون أنت ضدك حنتاي تم استعمال كرتون بروتين تنوحوي بروتين أدوية هذه مهم كوا ذيك هذا العنت استعماله لين أنت هذه أدو حنتاي على استعمال كرتون بروتين تن إحنا كتير قالت هاي كذا أدوية في عينها waxaana ku jirta wax aad wanaagsan waxaana ka caawinaysaa inaad maaragtay ku gasho booskii cuntadaada waxyaalaha ugu muhiimsan oo qofku uu sameyn karo maaragtay jirkiisa uu ku bedeli karo waa isoo ka fikira habdhaqanka jir ahaaneed habdhaqankiisa qaabku jirkiisa u dhisaya marka waxaan leeyahay ama ogaanina I'm just telling it like it is.